Gikaro-ini kia Bomas County ya Nairobi nikuo wonjoria a njua kuma miena itiganite ya bururi magomanite mari mihang'o-ini ya kuonania uthunduri wao wa indo itiganite iria mathondekete. Monanio maya nimo ma mbere gutabanio guku bururi-ini na wonjoria aria mekinyitie gikaro-ini giki ni makenereire kanya gaka makiuga monanio maya ni mekwararamia biashara ciao. Nimefurahi, watu ni wengi, tumepata contacts, nimesign deal moja mbili, naweza sema biashara itanoga. It's like our channel ndio njia kufikia our prospect customers. Tunapata ile brand awareness. Minista wa iganda na wonjoria Munya augite thirikari ni tanyite guthomithia wonjoria a njua uria mangihota kuruta njua cia gikiro kia iguru niguo kwandandura thoko ya njua thiini na nja wa bururi. We are committed as government to ensure that all hides and skins are fully processed locally. This is in addition to training 5,000 personnel, setting up of 5,000 cottage industries, production of 20 million pairs of shoes, increasing export revenue in the leather industry to Kenya shillings 50 billion, and to create an additional 50,000 new jobs created by 2022. Ihinda-ini riu wonjoria ni moritie thirikari mateithiririe ari kung'ethanira na mihingiri ng'ethagira wonjoria wa indo cia njua. Ndingenda kwira thirikari ndikariganirwo ni sector eno ya njua ni tondu ni sector irahota kuhe andu wira andu aingi muno na ina potential nene muno. Riu ndingenda kumera matunyitirire na magerie gutuhe a good business environment nigetha na tuhote cooperate. Monanio maya matanyitwo guthii na mbere nginya tariki 28 mweri uyu. Njua na indo iria cithondekagwo na njua ni imwe cia indo iria cithuguranagwo muno thiini wa thi yothe, na riu thirikari ya Kenya ni hotorete hari kunyitirira wonjoria wa njua guku bururi-ini uria utanyitwo gucanga gicunji kinene hari utonga wa bururi wona wehanda wega. Wajirometa Inoro TV, Gikaro-ini kia Bomas, County ya Nairobi.